إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله يا 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 يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من قل هو الله أحد والموتين له من تمعناها هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويشكر الجنة برحمته والدينا والدماء وجميع أمواتنا وأموات المسلمين أما إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
أستغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل فما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من لا إله إلا الله سبحان الله بحمده وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى أرواح أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وسن الأستاذ الأعظم البكير المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا الأبي علوي جميعين ثم إلى المقدم ثاني إمام الأسرى عبد الرحمن سكابي محمد مولد دويلة وأولاده ثلاثة منتسبين إليه ثم إلى علي بن أبو بكر شكران وأخوه أبي عبد الله بن أبو بكر شكران ثم إلى الأبي أحمد شيخ الأكبر ثم إلى ربي شيخ بكر بن سالم ثم إلى صاحب راتب بن أنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطار الشيخ علي بن عبد البار ثم إلى صاحب راتب بالإنشاد وسلم البلاد الحبيب عبد الله بن الحداد وأصولهم وفروعهم ثم إلى صاحب البار الحبيب الحبيب أحمد بن شهاب عبد الله بن إدريس بن شهاب ثم إلى رول من اتبعنا هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويشكل الجنة برحمته والدينا والمحاصى وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليك اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا وحجابا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وآبهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وآبهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وآبهم واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك الذين أنعمت عليهم من النبيين صديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل وسلم على وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على هذه النية وكل نفس صالح وإلى حضرة النبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وثم أرواح آبائه إخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح المهاجر إلى الله الحبيب أحمد بن عيسى وسيدنا البكر محمد بن علي وعلى أنصرهما وفروعهم ثم إلى روح القدم ثاني على بنت الرحمن بن محمد سكب من ساداتنا علي أبي على أجمعين ثم إلى روح الأمن بن سيد بن عبد من الرسول صاحب المولود الحبيب علي بن محمد بن نصر الحبشي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك يا ربي يا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمس ما تفرق ربي صل على محمد
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الجسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته العزلية بخلق هذا الأبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت قرب العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في الغريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بالتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد.
حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما منع الوجود الخلقي نور فتبارك الله بالإله الكريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يرد بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تسقط بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق بقوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونمله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه وسلم كان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها بالبحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل صلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها بخلقة الكمال وقام بحق الربوبية بمواطن خدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به وينبسط بقلبه نور سر التعلق به وحبه ويطاب بها بعناية بحزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا دلال شرف الأصل بودي وحبه ما أثر الأكوان بنشر ذكرهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعددت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاول لوصل الكمال المطلق الحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلام الكريمة والبدون فما من ثلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسباب الفاهرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا أير الأفكار
للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فعنا تهلب الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت غايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله يدفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروهان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد عان للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وحنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تأكدت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشك منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد بفضله وتنتشر فيه آثار مجده السميم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. ومنذ عن قلبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يشبه ويبدي بسرور وابتهاج بقرب جور الشوق حاج السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش تدخل بوجه عبارة مولنة بكمال البشارة وما من حمل حملت ذلك العام إلا عتب في حملها بأولى من بركات والسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متنبحة من الوراء بمراقبة أشرف البريات
وخروجي من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقلي بالبطون والظهور فأظهر الله بالوجود مجد التكريم وبدأ بالعالم المستجد بمائدة التسليم والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين غرب ونوة هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تتر وألسنة الملائكة بتفسير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كسبت بناها كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود قد خلق سبع الكمال من النور أنعمون وبرز الحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد القونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع بلده وقربه بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة طول ذلك لشرفه عند الله يد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشافعي رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشافعي فأدعى لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته أضجعته فلن أمشي أم غشيتني ظلمة ورب وقشريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني. ثم عاودني الرب وظلمة والقشريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عجب المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرفه عند مولاه وأن عين يده في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد تصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسأهم بالمؤمنين هلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المهتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن دين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أحدت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أقرب الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم.
فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatidzah wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita masih dalam rangka memperingati hari lahirnya junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini malam ke-34 daripada rangkaian Majlis Maulid Arba'in kita berada di tempat yang mulia ini, yaitu di Majlis Ta'lim Darul Mustafa. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari yang bahagia ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan curahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam tak henti-hentinya kita aturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Masyarul habaib wal asatidzah wal hadirin rahimakumullah. Bagaimana biasa sebelum melanjutkan acara berikutnya yaitu Mau'izatul Hasanah, saya akan mengumumkan beberapa peringatan maulid yang tinggal beberapa malam hari lagi. Untuk malam besok, malam Sabtu, malam ke-35, peringatan maulid akan diadakan di Majlis Ta'lim Syababul Mustafa, bertempat di Jalan Ali Gadmir, Dam 13 Hilir. Dan pada malam Ahad, malam ke-36, peringatan maulid akan diadakan di rumah Sayyidil Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab, bertempat di 14 Ulu atau turunan Jembatan Musi 4. Dan pada malam ke-37 peringatan maulid akan diadakan di Himpunan Masyarakat Aceh, bertempat di Masjid Aceh di Jalan Lebak Jaya depan Pusri. Dan pada malam Selasa peringatan maulid atau malam ke-38 peringatan maulid akan diadakan di Majlis Ta'lim Nurul Majalis, bertempat di Lorong Basyaib 13 Ulu. Dan pada malam ke-39 peringatan maulid akan diadakan di Majlis Ta'lim Ahlul Kisah, bertempat di Rumah Malang Toko Lingkung 10 Ilir. Dan pada malam ke-40 atau malam hitam peringatan maulid akan diadakan di Gedung Ba'alawi. Dan untuk besok peringatan maulid akan diadakan pada pagi hari dimulai jam 6 pagi, bertempat di Majlis Ziarah di Kubah Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, bertempat di Turbah atau di makam Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab di Lorong Kubah, Kelurahan Duku. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Dan untuk Mau'izatul Hasanah pada malam hari ini akan disampaikan oleh dua orang penceramah, yang insyaallah yang pertama akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Shodikin, dilanjutkan dengan Mau'izatul yang kedua yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Abdullah bin Farid bin Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar wa alaihi ma falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para habaib, para asatid, para jamaah maulid, para tokoh, para sesepuh, wabil khusus para tuan guru yang hadir di hadapan kita, Fadilatul Habib Al-Ustaz Muhammad Sukri, Fadilatul Habib Al-Ustaz Abdul Rahman, Fadilatul Habib Al-Ustaz Hussein Al-Kaf, wabil khusus Khatimul Majlis Fadilatul Habib Al-Ustaz Usman Al-Kaf, dan para hadirin sekalian yang insyaAllah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala ditakdirkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam limpahan rahmat, taufik hidayah, dengan disatukannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan di waktu dan tempat yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena disandarkan kepada insan yang dimuliakan oleh Allah, tiada lain baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama memuji akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengagungkan akan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai insan, sebagai umat manusia, sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menetapi dari apa yang telah Allah tetapkan untuk kita sebagai hambanya, untuk kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak terlupakan kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana asbab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mewujudkan akan alam berikut dengan isinya. Bahkan keberadaan kita di sini majlis ini tiada lain karena asbab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini memperingati akan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang pertama sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar sadar diri dan sadar posisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah jadikan kita sebagai hambanya, sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya sadar diri dan juga sadar posisi di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita harus menyadari sadar diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fadilatul Ustaz.
Dua hal ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang pertama, sadar diri kita di hadapan Allah dan sadar posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba Allah yang benar-benar sadar posisi kita, sadar diri kita di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sadar diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kita menyadari pada hakikatnya kita tiada lain hanya sebatas hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidak ada kepantasan bagi kita seorang hamba Allah yang meyakini akan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, tiada lain untuknya semata-mata dalam kehidupan yang kita jalani ini semata-mata menghambakan diri kita kepada Allah. Jangan sampai diri kita ini keluar dari apa yang telah Allah kehendaki untuk kita. Jangan sampai kita ini keluar dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud, visi, misi, tujuan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kita sebagai insan, sebagai hambanya yang Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia terkecuali untuk semata-mata menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan yang dalam hatinya tertanamkan semata-mata mukhlis lillahi ta'ala dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Demikian pun kita sadar posisi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sadar posisi kita di hadapan Allah dalam artian kita ini tergolong hamba Allah yang diridhoi ataukah hamba Allah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan hadirnya kita akan suatu majlis seperti ini mengagungkan akan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat dan ittiba mengikuti di antara mereka pendahulu-pendahulu kita. InsyaAllah kita tergolong di antara hamba-hamba Allah yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diridhoi ataupun dimurkainya kita sebagai hambanya tergantung pribadi kita, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tanyakan akan pribadi kita, kecenderungan kemana akan hati kita, kecenderungan dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau condongnya hati kita akan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat hati kita ada kecenderungan akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwasanya ridallah fi ta'atih, dalam hal ini ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di saat hati kita ada kecenderungan akan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tangiskanlah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfarlah kita kepada Allah, meminta ampunanlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hakikatnya di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala lagi marah kepada kita, sedang murka kepada kita dalam hal ini sukhtullahu fi maksiyati. Murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala berada dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rayakan, yang kita peringati akan hari kelahirannya. Kita sebagai umat harus sadar diri, sadar posisi di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadar diri kita sebagai umat hanya sebatas umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harus syukuri bahwasanya tidak ada keteladanan yang lebih utama, yang lebih baik, yang lebih afdal terkecuali mengidolakan, mencontoh akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah daskan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadar diri kita di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengidolakan selain daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pun kita harus sadar posisi kita di hadapan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di balik hikmah kita memperingati akan hari kelahirannya, kita memperingati akan kelahiran baginda Nabi Muhammad,
bagaimana posisi kita di hadapan baginda Nabi, ataukah di saat sekarang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan akan kita sebagai umatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanggakan kepada kita sebagai umatnya, ataukah sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dari kita karena asbab pertama, hadirnya kita tidak ada ta'aluk dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalainya hati kita akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini ma'asyiral hadirin rahimakumullah, banyak di antara saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara zahir kita mengidolakan, secara fisik seakan-akan kita adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun keterkaitan hati kita, bagaimana kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara saudara-saudara kita mengidolakan selain daripada baginda Nabi Muhammad, bahkan bangga dari apa yang telah dilakukan keterkaitan kemaksiatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita mengungkapkan, mengidolakan akan sosok baginda Nabi Muhammad dalam bentuk qasidah ataupun yang lain-lainnya, dengan ungkapan ya Rasulullah ji'na li ziyarah qasidina nabtaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Ya Rasulullah, datanglah kepada kami untuk engkau mengetahui akan kondisi kami ya Rasulullah, nabtaji minka syafa'ah, kami mengharap akan syafaatmu ya Rasulullah. Akankah di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh akan kita sebagai umatnya untuknya memberikan syafaat kepada kita, ataukah sebaliknya Rasulullah berpaling dari kita jauh untuknya memberikan suatu syafaat kepada kita sebagai umat, karena asbab berpalingnya diri kita sebagai umat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini ma'asyiral hadirin rahimakumullah, banyak di antara kita dalam kehidupan keseharian jauh daripada syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak akan tempat-tempat, di antara salah satunya hari-hari weekend. Banyak di antara saudara-saudara kita, baik yang laki-laki ataupun perempuan, ada momen-momen tertentu mengadakan lomba, mengadakan apa? Di situ di antara salah satunya apa? Lomba joget. Joget dilombakan ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di situ dengan berpakaian busana yang di luar daripada ketentuan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mirisnya demikian, mari yang lebih menyakitkan bagi kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad yang harus kita sadari, abahnya berpakaian yang rapi, ibunya bahkan berpakaian yang rapi dengan pakaian syar'i, secara zahir adalah mencerminkan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun secara batiniyahnya jauh dengan apa yang telah dipercontohkan oleh baginda Nabi Muhammad, dengan menunjukkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan harapan keberkahan di antara kita menghadiri akan majlis-majlis maulid seperti ini, kita mendapatkan ridha syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini perlunya kita untuknya mendekatkan diri kita dengan mereka orang-orang yang saleh, mereka para habaib, mereka para ulama, untuknya mempercontoh dari apa yang telah dicontohkan, melakukan dari apa yang telah diajarkan kepada kita. Kalau kita mengingat di antara mereka, pesan di antara pendahulu kita, Al-Imam Ali rahimahullah ta'ala mengungkapkan kunu mithlahum fa illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kiramin falah. Kunu mithlahum, jadilah kalian sebagaimana mereka. Fa illam takunu mithlahum, andaikan kalian tidak bisa menyamai sebagaimana mereka. Sebagaimana kita ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita tidak bisa menyamai sebagaimana mereka pendahulu-pendahulu kita dalam hal ilmu, terlebih-lebih dalam hal masalah urusan ibadah. Terkadang kita hadir akan majlis maulid sampai jam 10 malam, sampai jam 11 malam.
Namun di saat subuh kita menjalankan sholat subuh, jam tengah 6 subuh, jam tengah 6 pagi kita baru melaksanakan sholat subuh. Bahkan sudah masuk waktu syuruk baru kita bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Artinya apa? Ibadah yang kita lakukan ini jauh dalam hal ini apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diterimanya akan suatu amal ibadah. Namun dalam hal ini ma'asyiral hadirin rahimakumullah, fa illam takunu mithlahum, andaikan kita tidak bisa menyamai sebagaimana mereka para pendahulu kita dalam hal ilmu, ibadah dan yang lain-lainnya, maka dalam hal ini fatashabbahu, maka ikuti akan apa yang telah dipercontohkan oleh mereka guru-guru kita, oleh mereka pendahulu-pendahulu kita. Karena di saat kita bisa mengikuti di antara mereka orang-orang yang saleh, fa inna tashabbuha bil kirami falah. Karena di saat kita bisa mengikuti, mempercontoh, meneladani di antara mereka, itulah di antara salah satu kunci akan keberhasilan kita, kesuksesan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring berjalannya waktu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, seiring berjalannya zaman dalam berbagai macam keadaan dalam kehidupan yang kita jalani, banyak di antara kita sebagai sesama hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengaku sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang mengaku sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita menjauhkan diri kita dengan mereka para pendahulu-pendahulunya, dalam hal ini mereka para ulama. Menjauhkan diri kita dengan guru-guru kita, menjauhkan diri kita dengan mereka orang-orang yang saleh. Inilah apa yang telah diwasiatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umat akhir zaman. Dalam periwayatan hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sayati zamanu ala ummati, kelak akan terjadi, akan datang akan umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha, yang mana mereka menjauhkan dirinya dengan mereka para ulama, mereka menjauhkan dirinya dengan mereka orang-orang yang mengerti akan hak-hak Allah dan hak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang kita yang duduk bersama terkadang jauh secara batiniahnya, hadir bahkan kita bertemu, hadir bahkan kita bersalaman, namun pada hakikatnya mungkin di antara kita yang jauh akan keterkaitan hati kita dengan mereka orang-orang yang saleh. Maka di sini perlu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kedepankan etika, kedepankan adab di saat kita hadir akan majlis seperti ini. Kaitkan diri kita, ta'aluk kita dengan mereka orang-orang yang saleh. Husnudzon kita bahwasanya yang hadir akan majlis ini tiada adalah mereka, hakikatnya adalah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetamu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan rasa husnudzon kita kepada mereka di antara kita yang hadir akan majlis yang mulia ini, agar apa ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dari antara mereka. Mengapa demikian? Kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Berapa banyak di antara kita keterkaitan kita dengan mereka orang-orang yang saleh, mereka pendahulu-pendahulu kita yang secara zahir mereka jauh, tapi pada hakikatnya mereka tiada adalah orang yang dekat. Begitupun sebaliknya, berapa banyak di antara kita seakan secara zahirnya dekat bahkan bertemu, namun pada hakikatnya jauh secara batiniahnya. Maka dalam hal ini ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dekatkan diri kita dengan mereka. Apa yang dinyatakan olehnya Rasulullah, yafiruna minal ulama wal fuqaha, dengan asbab jauhnya kita dengan mereka orang-orang yang saleh, jauhnya diri kita dengan mereka para ulama, jauhnya diri kita dengan orang-orang yang mengerti akan hak Allah dan hak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa yabtaliyahumullahu bi thalathi baliyat. Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kepada kita dengan 3 bala. Yang pertama, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yarfa'ullahu alaihimul barakah min kasbihim.
Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat akan suatu keberkahan dari apa yang telah kita usahakan. Tentunya dalam suatu kehidupan kita menginginkan, kita mendambakan akan suatu keberkahan, kebaikan dari apa yang kita usahakan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Namun apa arti di saat kita dalam kehidupan yang kita jalani di pagi hari sampai sore hari, bahkan sampai malam hari, tidak ada keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bertambah baik, tidak bertambah soleh di hadapan baginda Nabi Muhammad, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena pada hakikatnya seperti kita seperti sekarang ini, ma'asyiral hadirin, tiap malam kita hadir akan majlis maulid, tiap malam kita hadir akan majlis maulid. Di situ ada penyampaian dari berbagai macam ilmu. Di antara mereka para asatidzah yang menyampaikannya itu tiada adalah suatu keberkahan tersendiri. Namun dalam hati kita di saat kita tidak ada niatan untuk lebih baik dalam hal ini, apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man azdada ilman wa lam yazdad hudan wa lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapapun orangnya yang bertambah ilmu dalam keterkaitan kita hadir seperti ini, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tetapi tidak mengupayakan untuknya lebih baik, maka dalam hal ini walam yazdad minallahi illa bu'dan, tidak memperoleh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih-lebih menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, terkecuali diposisikan sebagai seorang hamba yang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubillah. Disinilah ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kita tergolong di antara hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum usikum wa li nafsi bittaqwallah. Summa salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واعلموا أن فيكم رسول الله. معاشر الحبايب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين، رحمكم الله، وبالخصوص رمضة وكذا
Habib Ahmad bin Ali bin Abi Bakar Al-Kaf, Habib Ali bin Abdullah bin Hamid, Habib Hussein bin Syahabuddin, wa kafatul habaib, para sesepuh kita, para orang-orang tua kita, yang semoga Allah SWT panjangkan umur mereka dalam sehat dan afiat, selalu menjadikan manfaat untuk kita dan jika kita semua yang hadir dalam majlis ini, majlis Maulidin Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah SWT selalu limpahkan rahmatnya untuk kita sekalian. Semoga Allah selalu limpahkan keberkahannya bagi kita. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat dan taqwa, dalam sehat dan afiat, disampaikan segala hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, dilimpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang manfaat. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari berbagai macam fitnah, musibah, cobaan, bala dan wabak. Semoga insya Allah kalau kita mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan nasihat mawaid yang disampaikan oleh akhina Ustaz Sirajuddin, Ustaz Sadiqin, hafizahullah wa ra'ah. Semoga insyaallah bimbingan tersebut memberikan manfaat untuk kita sekalian. Masyarul hadirin, hakikatnya saat ini kita kumpul untuk memperingati hari lahirnya Nabi SAW. Memperingati hari lahir Nabi adalah kita memperingati kehidupan beliau pada keseluruhannya, memperingati pribadi baginda Nabi kita Muhammad, sejarah beliau, apapun yang pernah ada dari beliau, semampu yang kita bisa lakukan. Namun demikianlah seharusnya kita, bahkan kita dituntut untuk lebih kenal dan lebih kenal dan lebih kenal lagi pada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada kalian itu ada Rasulullah. Tidak dinyatakan Rasulullah berada di kota Madinah, tambah lagi sekarang di alam barzakh, tapi Allah nyatakan pada kalian. Di dalam keseharian kita pun kita dihubungkan selalu dengan baginda Nabi kita Muhammad. Diwajibkan mesti adanya kontak dengan Nabi kita Muhammad. Satu kewajiban, tiap hari diulang-ulang, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapan ini harus kita lakukan. Salam pada engkau wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, pada engkau, bukan pada beliau. Beliau di kota Madinah, tambah lagi beliau di alam barzakh, tidak, tapi pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Itulah Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan, wa fil qabri syarifi tarahu hayyan ila kulli liqa'i lahu usul. Di dalam kuburnya yang mulia kau akan lihat apabila kau mampu melihat. Nabi Muhammad itu hidup di dalam kuburnya. Hadis yang menunjukkan pada hal tersebut banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya beliau itu hidup di dalam kuburnya. Beliau sendiri pernah menceritakan tentang para anbiya. Beliau melihat Nabi Allah Musa alaihissalam hayyun fi qabrih. Nabi Allah Musa hidup di dalam kuburnya waktu beliau pergi Isra wal Mi'raj. Beliau melihat nabi-nabi yang lain hidup di dalam kuburnya. Beliau adalah sayyidul anbiya, akramur rusul. Beliau lebih lagi mendapatkan hal-hal tersebut. Karena beliau menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma min ahadin yusallimu alayhi illa raddallahu alayhi ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak seseorang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah kembalikan ruhku kepadaku sehingga aku balas, aku jawab salam orang tersebut. Ketika kita mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, apakah ini cuma kita yang mengucapkan? Apakah kita ucapkan untuk tembok, untuk sesuatu yang tidak ada apa-apa? Nabi Muhammad, beliau itu mendengar, beliau itu peduli dan beliau menjawab setiap ucapan salam kita.
baik kita perhatian ataupun tidak, kita sadar ataupun tidak, hati kita hidup ataupun tidak, tapi beliau tetap menjawab. Sallu ala nabi. Masyarakat muslimin rahimakumullah, itulah beliau menjawab setiap saran kita. Ma min ahadin yusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhi hatta arudda alaihi salam. Bahkan beliau datang ke setiap tempat. Wa fi kulli liqa'i lahu usul. Setiap tempat dimanapun kita berada, termasuk di tempat ini yang kita mengenang beliau, di tempat ini yang beberapa kali kita ucapkan salam kepada beliau. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak hanya di situ, tadi kita waktu asyraqal ya nabi, salam alayka ya rasul, salam alayka ya habib, salam alayka, salawatullah alayka. Nabi Muhammad menjawab setiap ucapan kita. Beliau hadir, beliau mendatangi tempat-tempat maulid. Sebagaimana ada seseorang minal sholihin, minal awliya sholihin, pernah beliau itu dibukakan oleh Allah mata hatinya, beliau melihat, beliau bermimpi. Ketika itu beliau mengetahui ada majelis maulid. Rasulullah SAW minta izin kepada Allah untuk hadir di majelis maulid tersebut. Maka Allah izinkan untuk Nabi Muhammad hadir di majelis maulid tersebut. Ketika beliau hadir, aulia salihin semuanya ikut menghadiri majelis tersebut. Intinya, setiap majelis maulid beliau hadir, asal saja majelis itu tidak dikotori dengan hal-hal yang melanggar apa yang diajarkan atau yang dibawa oleh beliau. Setiap majelis maulid yang murni, yang bersih, yang jernih, yang ditujukan untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW, untuk mengenang beliau, mengingat beliau, beliau akan hadir. Sallallahu alaihi Nabi. Kita pun insya Allah mungkin di tempat ini dihadiri oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah hadirin rahmatullah. Kalau kita kembali untuk lebih mengenal pada Nabi kita Muhammad, sebagaimana kita tahu di dalam Kutubul Mawalid, kitab-kitab maulid itu hakikatnya membuka sejarah Nabi. Bahkan dari awal ciptaan, bahkan ciptaan alam semesta sampai penciptaan beliau, sampai beliau berada di dalam kandungan ibunya hingga beliau lahir ke muka bumi, dan semua kehidupan sehingga beliau kembali lagi kepada Allah. Secara ringkas, secara singkat disebutkan dalam kitab-kitab maulid. Ya mungkin karena saja kita banyak yang tidak paham, jadi kita tidak mengerti apa yang terkandung dalam kitab-kitab maulid. Seharusnya kita pahami. Walaupun kita paham, kita akan lihat yang terkandung di dalam kitab-kitab maulid itu hanya secara singkat, ringkas daripada apa yang ada, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ikhwah rahmatullah. Nabi Muhammad al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna, tidak ada makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah seperti Nabi kita Muhammad. Tidak ada manusia yang diciptakan oleh Allah memiliki kelebihan-kelebihan yang seperti ada pada Nabi kita Muhammad. Cobalah kita sebutkan, ada orang yang memiliki kelebihan. Di sana ada seseorang yang begitu hebat dengan ilmunya. Lalu kita kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada apa-apanya untuk dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah langsung yang mengajarkan kepada baginda Nabi kita Muhammad. Ketika kita melihat ada seseorang yang pemurah, begitu hebat, dikenal di sana sini karena orang itu pemurah, orang itu dicintai di sana sini karena kepemurahannya, kita kembali kepada Nabi kita Muhammad. Tidak sebanding dengan apa yang ada pada baginda Nabi kita Muhammad. Apapun yang ada pada beliau, beliau infakkan. Beliau tidak pernah takut untuk berinfak. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ketika beliau memiliki begitu banyak harta, seperti setelah mendapatkan rampasan perang Hunain, puluhan ribu ekor kambing, ribuan ekor onta, orang-orang yang dibagi oleh Nabi, orang-orang tertentu yang beliau memahami hikmahnya ditujukan kepada orang-orang tersebut. Di antara mereka satu orang dikasih 1.000 ekor kambing, yang ini dikasih 1.000 ekor kambing, yang ini 1.000, yang ini 100 ekor onta, yang di sana lagi 100 ekor, dan sini 100 ekor onta. Coba bayangkan 1.000 ekor kambing, beberapa ribu, bukan 1.000, bukan 1.000 ekor saja, untuk beberapa orang.
Beliau begitu dengan mudahnya membagikan sehingga habislah dari apa yang ada pada diri beliau, semuanya dibagikan. Adakah orang pemurah seperti ini untuk dunianya? Kalau kita kembali kepada beliau, lebih lagi di saat beliau tidak ada pun ada orang yang meminta, orang itu tidak akan sia-sia pulang dengan hampa, tidak mungkin untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah a'tini. Sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ma 'indi syai'. Ada orang minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala itu Rasulullah tidak memegang sesuatu apapun. Ketika beliau tidak memegang apapun, dia kata aku tidak punya apa-apa saja. Tapi walakin dibeta alaihi fa idza ja'ani syai'un qadaitu. Tapi beli saja atas namaku. Nanti kalau aku dapat sesuatu, aku akan selesaikan, aku bayar semuanya. Tetap orang itu disuruh ambil, suruh beli, dan Rasulullah yang akan bayarnya. Sallallahu alaihi Nabi. Masyaallah hadirin rahmatullah. Ini kemurahan yang luar biasa dan lebih lagi. Bukan hanya itu. Dinyatakan oleh para ulama kita yang mereka mengetahui dan memahami dari mulai angkatan sahabat dan seterusnya, apapun akan Rasulullah bagikan. Innama ana qasimun wallahul mu'ti. Sungguhnya akulah yang tukang bagi-bagi, kata Nabi Muhammad. Allah yang Maha Pemberi. Surga itu dibagi-bagi sama Nabi Muhammad. Karena itu sangat rendah sekali kita ketika berpaling dari Nabi kita Muhammad. Masyaallah hadirin rahmatullah. Ketika kita mengetahui seorang yang begitu terkenal dengan sabar, tabah, termasuk para anbiya sekalipun, Nabi Allah Ayub yang terkenal dengan sabar, Nabi-Nabi yang lain, ulul azm, tidak sebanding dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia yang paling sabar. Sallallahu alaihi Nabi. Apapun yang kita mau lihat, ada kelebihan-kelebihan yang ada pada siapapun dari makhluk ini, kalau kita bandingkan dengan Nabi kita Muhammad, tidak ada apa-apanya. Beliaulah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Sallallahu alaihi Nabi. Masyaallah hadirin rahimahullah. Apa yang ada pada baginda Nabi kita Muhammad sebagai pilihan Allah, Rasulnya Allah, beliau nyatakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan segala nabi dan rasul. Beliau nyatakan tentang dirinya, ma min syai'in khalaqallah illa wa ya'lamu anni Rasulullah. Tiada sesuatu yang diciptakan Allah melainkan tahu aku adalah Rasulullah. Sesuatu apapun yang namanya sesuatu dari makhluk-makhluk ini semuanya tahu Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Nabi kita Muhammad Rasulullah. Bebatuan, pepohonan, apapun tahu akan kedudukan baginda Nabi kita Muhammad itu adalah Rasulullah. Illa asiyat ins wal jin, melainkan yang tukang maksiat manusianya atau bangsa jin. Intinya pemahamannya, kalau orang tukang maksiat berarti orang yang tidak kenal sama baginda Nabi kita Muhammad. Atau secara rendahnya, orang yang tidak kenal sama Nabi kita Muhammad juga orang tukang maksiat berarti. Karena itu kita dituntut untuk kenal sama baginda Nabi kita Muhammad. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kalau kita ingin menggali di masa hidup beliau segala sesuatu sebagaimana beliau nyatakan tahu akan beliau itu Rasulullah, masyaallah hadirin, itu bisa tampak dengan nyata ketika dinyatakan tentang bebatuan. Rasulullah melintas di pinggir kota Mekah, dinyatakan dahulu itu masih ada gang atau lorong yang dinamakan Zughawul Hajar di kota Mekah dekat dari Syaib Ali. Waktu kita masih belajar dulu masih ada sisa-sisa tempat di situ. Itu gang atau lorong dinamakan lorong batu atau gang batu. Kenapa dinamakan gang tersebut dengan gang batu? Dinyatakan disitulah tempat bebatuan yang selalu mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad. Rasulullah melintas di situ, tiba-tiba bebatuan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Batu tahu ini Rasulullah. Tidak hanya tahu, tapi ingin adanya hubungan dan kontak dengan Nabi kita Muhammad, juga ia ucapkan salam pada baginda Nabi kita Muhammad. Batu aja kepengen ada hubungan sama Nabi kita Muhammad, kontak sama Nabi kita Muhammad. Diriwayatkan Sayyidina Ali pernah ikut di dalam perjalanan tersebut, sehingga beliau yang mencari-cari siapa yang mengucapkan salam, menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Dia tidak mendapati orang ada di situ. Rasulullah yang menjelaskan batu yang mengucapkan salam padanya. Pepohonan demikian juga. Ini kita dengar ada pohon yang menangis
ketika berpisah dari Rasul, potongan pohon korma, potongan pohon korma al-jidh yang biasa dipakai sandaran oleh Rasul ketika beliau berkhutbah, dipegang oleh Rasul, jadi ke tempat untuk mengingatkan beliau ketika hari capek, namun perlu untuk memberikan bimbingan kepada para sahabat. Di situ beliau bersandar, di situ beliau berpegang. Ketika ditawarkan mimbar oleh salah seorang yang baru masuk Islam dengan nama yang khilaf, dinyatakan babu, yabu, ada beberapa nama yang disebutkan. Terlepas dari semua itu, intinya setelah beliau bikinkan mimbar, pertama kali ada mimbar untuk itu bagi Rasulullah. Dibikinkan mimbar. Di awal pertama Rasulullah berkhutbah, menginjak mimbar tersebut, menghadap pada para sahabat, Rasulullah senang gembira dengan mudah untuk bisa berkhutbah, membimbing. Tiba-tiba terdengar rintihan yang begitu menyedihkan, suara tangisan. Satu masjid itu mendengar, satu masjid saling menoleh-noleh. Siapa yang menangis? Suara tangisan apa ini? Di masjid, di hadapan baginda Nabi SAW, sehingga terdengar oleh satu masjid ketika itu. Semuanya menoleh-noleh. Akhirnya Rasulullah SAW turun dari mimbar, langsung beliau memeluk potongan pohon korma tersebut. Setelah dipeluk, beliau berkomunikasi. Setelah berapa saat Rasulullah naik lagi kembali ke mimbar, lalu beliau jelaskan, potongan pohon korma ini tidak ingin berpisah dariku. Sallallahu alaihi wasallam. Potongan pohon korma terus ingin bersama Nabi Muhammad. Terpanggilkah kita untuk selalu bersama sama Nabi Muhammad? Ma'asyiral hadirin, lalu beliau menjelaskan, potongan pohon korma ini ketika aku mendapatkan tempat yang baru, dia menangis, dia merasakan sedih, dia merasa dia akan diabaikan begitu saja. Maka aku turun memeluknya, lalu dia terdiam. Lalu aku tawarkan dua tawaran. Apakah engkau ingin terus aku pakai sehingga pada masamu engkau akan semakin tua dan tua, akhirnya engkau rapuh sehingga engkau akan habis dimakan oleh masa? Atau kalau tidak, engkau akan tanam di tempat ini juga. Kau aku tanam di tempat ini juga, dan kau akan tumbuh di sorga. Ditanam di Masjidil Nabawi, tapi bakal tumbuh di sorga, dan di sana kau akan berbuah. Lalu yang akan memakan buah as-salihin wa salihat di dalam sorganya Allah. Allahumma ja'alna mimman yadhuqu hadhihi min hadhihi nakhlah. InsyaAllah kita menjadi orang yang dapat memakan, merasakan dari korma ini, insyaAllah. Enggak ada yang merasakannya, mereka orang-orang surga. Maka pohon itu menyatakan, ya Rasulullah, aku rela untuk ditanam tempat ini. Ditanamlah potongan pohon korma tersebut. Sallallahu alaihi Nabi. Masyaallah hadirin rahimakumullah, banyak kalau kita mau bawakan dan bawakan. Saya bawakan aja di dalam kitab murid menyatakan, wad-dhabb wal ghazalah yashhadani laka berrisalah. Bob ada hewan, menyatakan biawak. Ada yang menyatakan seperti biawak. Memang sedikit kalau kita lihat gambarannya sedikit agak berbeda dari biawak. Terlepas dari semua itu dinyatakan ad-dhabb wal ghazalah. Biawak dan rusa itu bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Gimana kira-kira biawak bisa bersaksi? Gimana kira-kira rusa bisa bersaksi? Kita sering dengar dalam maulid, mungkin paham tidak paham, yang penting kita lihat di dalam kitab maulid itu ada. Tapi kira-kira kita terpanggil untuk memahami apa sih artinya, apa maksudnya. Mesti kita gali sejarah Nabi itu ada. Peristiwa ini terjadi bagian daripada mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau saya bawakan sampai beberapa cerita sampai besok nggak selesai. Ya, kita juga pengen istirahat kalau datang. Ya. Masyarakat hadirin, saya bawakan, mungkin ini pun sering sudah beberapa kali kita ceritakan, tapi tidak apa, memang inilah yang perlu kita lakukan untuk kita ulang-ulang cerita yang istimewa tentang baginda Nabi kita Muhammad SAW. Masyarakat hadirin, Rasulullah SAW pernah duduk bersama para sahabatnya di satu perjalanan. Beliau lagi beristirahat. Tiba-tiba seseorang Badui, orang daerah di Arab Badui, dia baru saja berburu seekor dhabb. Melihat ada orang kumpul di pinggir jalan, lalu dia menghampiri, dibawalah hewan tersebut. Ditanya sama orang-orang yang di pinggiran sana, yang di ujung,
kamu ini siapa, dari mana? Dan dijawablah setelah itu, siapa yang kamu kelilingi itu? Yang ada di tengah-tengah itu siapa? Dijelaskanlah. Itu Rasulullah, itu Nabi Muhammad. Lalu bertanya tentang Nabi kita Muhammad, dijawablah tentang Nabi Muhammad itu siapa. Setelah dijelaskan, maka subhanallah, biawak orang ini tadi dengan biawaknya ditaruh di depan Nabi Muhammad SAW. Lalu ia nyatakan, sebetulnya kurang ajar sekali, masa bawa hewan ditaruh depan Nabi? Ya, langsung, ya inilah cara orang Badui. Langsung bertanya, wal Lata wal Uzza, dia masih pakai kalimat Lata dan Uzza. Ya, berarti dia musyrik. La uminu bika uminal kehadap, aku tidak beriman denganmu, sehingga iman dulu biawak ini. Biawak disuruh beriman. Masya Allah, gimana cara biawak bisa beriman? Coba ada kucing itu suruh beriman, kira-kira mampu gak cara kucing beriman? Ditaruh. Rasulullah SAW menjawab, baik, na'am kata Rasulullah. Baik kata Rasulullah. Lalu dipanggillah, ya Dhul, wahai biawak. Tiba-tiba biawak itu menjawab, labbaika wa sa'adaika ya zaina man wafal qiyamah. Labbaik wa sa'adaika, wahai sebaik-baik orang yang menghadapi kiamat. Menjawab seperti itu. Badui itu bengong, kok bisa jawab? Lalu Rasul kembali bertanya, man ta'bud, siapa yang kau sembah? Biawak itu menjawab kembali, alladzi fis sama'i arsy wa fil ardi sultanu wa fil jannati rahmatu wa fil nari iqabu. Yang di arsy itu apa namanya kedudukannya? Sultan alladzi fis sama'i arsy, arsy di atas di langit. Wa fil ardi sultan, kekuasaannya di muka bumi. Tempat rahmatnya di surga, tempat adabnya di neraka. Ini biawak kok bisa ngerti arsy? Kita aja mungkin tidak pernah ngomong-ngomong tentang arsy. Ini biawak bisa ngomong arsy. Di mana arsy? Di atas. Lalu kekuasaan Allah di muka bumi diatur oleh Allah. Padahal kita ini dalam kekuasaan Allah semuanya yang ada di muka bumi ini. Tempat rahmatnya Allah di surga, tempat adabnya di neraka. Subhanallah. Semakin bengong orang Badui ini. Ini luar biasa. Lalu Rasulullah kembali bertanya, man ana? Aku ini siapa? Dilanjutkan oleh hewan ini menjawab, anta rasul rabbil alamin wa khatamin nabiyyin. Engkau adalah rasul Allah rabbil alamin, khatamin nabiyyin, penutup segala nabi. Qad aflaha man saddaqak wa khaba man kadzdzab. Beruntung orang yang percaya pada engkau, dan sia-sialah orang yang mendustakan engkau. Sallallahu alaihi nabi. Seketika orang Badui itu langsung sujud, langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islam seketika itu juga. Mana dia lihat bingung, dia biawak seperti itu. Orang-orang yang udah Islam lama aja belum tentu ngomong kayak gitu, bisa jawab seperti itu. Ini biawak, hewan. Setelah dia berucap syahadatain, lalu ia nyatakan, idzanni an asjuda laka ya Rasulullah. Izinkan aku untuk sujud padamu ya Rasulullah. Rasul menjawab apa? Lau azintu li ahadin an yasjuda li ahad, amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau aku izinkan seseorang untuk sujud pada orang lain, maka perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Kira-kira istri kita sujud sama kita apa tidak? Sujud sama kita apa tidak? Kalau dia mau sujud boleh atau tidak? Tidak boleh, untung tidak boleh. Kadang-kadang yang jadi masalah bukan hanya boleh, istrinya bisa ngatur kita. Nah ini repot. Hancur lah kalau sampai istrinya mengendalikan semuanya. Tapi kalau memang kita dalam hal yang tidak baik dibantu sama istri, itu alhamdulillah, mudah-mudahan istri yang salihah. Kadang-kadang mungkin kita perlu juga dibimbing. Sekarang kita dapat ada suami yang malas sholat tapi istrinya rajin, dan sebaliknya kadang istri yang rajin istri yang malas sholat, suaminya rajin. Ini tanggung jawab. Intinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi tetap aja untuk menuju kebaikan harus memahami, itulah agama yang harus kita pelajari. Bimbingan-bimbingan yang bagaimana yang harus kita miliki untuk menjadikan rumah tangga kita rumah tangga Islamiyah, syariah, sesuai dengan ajaran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita bawakan sejarah tentang Nabi SAW masih banyak lagi. Ada serigala yang menyebabkan orang masuk Islam, ada seperti itu, dan lain-lain. Masyaallah hadirin, karena itu kita perlu banyak mempelajari sejarah Nabi kita Muhammad. Ini termasuk kitab Maulid adalah bagian sejarah. Ini untuk apa? Untuk kita benar-benar cinta sama Nabi Muhammad, bisa perkuat hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad,
sehingga kita akan bahagia dunia dan akhirat. Tidak ada jalan keberuntungan melainkan melalui Nabi kita Muhammad. Wa tababullah ayyumrin atahu min ghairika la yadkhulu. Kalau ada pintu menuju Allah, siapa yang datang kepada Allah tanpa Nabi kita Muhammad tidak bakal masuk, tidak akan diterima oleh Allah. Semoga Allah berikan taufik dan amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka wa majidah ya rabbal hamdu kama yanbaghi li wajhika wal 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف محمد يتعبودا توجهت إلى الله متوسل سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي به مشكورا وبعدي به محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهد بحلبة رشاها الفيوضات الغامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديه سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامد راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل مدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأمر المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين بقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا عظما برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنون جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المدابقين والكفار
واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة من الشفاء من كل داء والأمراض والسقام وسوسنا أوصانا بالشفاء خير يا حبيبتي زين العالمين وإلا أرمينيانا بنتي هرام لأكيس بأن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء وأن الحبيب محمد فريد بن محمد بن حمد شيخ بكر مسالي بأن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء غير مساقما ولا ألما ولا هدينيا بمسالة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وحياتها وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jenazah Al-Habib Amin bin Hasim Syahab